Ujor nakaslem jong udongsan Hima. Seng berkentup di Khasi Students Union but Federation of Khasi Jantia and Garo People Jongka Jantia Hills. Kila Ujor hau District Transport Officer West Jantia Hills Ïadei bagi Jingkiew kebaikali hapok ke district. Kini Seng kilong kebaikali kilong Alsha Kaba kinonya kali kila shim kum kador bashim hakapor lockdown wat haba menta kila ban tap passenger kum hakapor mensua. Kumta habai Ïadei berkini kila dawa bat kentu yau District Transport Officer bantuklar lem ya ka Jingkiew palat jo ka baikali kenang bapak ba onama di Jingkiew bat kan am kata ya kapla jo ki ba. Ya ka menta kesni nagaliang jongki arteli kiseng ka PSU bat ka FPGP hadin bagila yo ke Jing Ujor ba ke Jing Ut ke Jing Lenyar jong ba Ïadei ba ke Jingkiew jong ka baikali menta kesni nagaliang jongi ke Seng ngila wan ban kenduk yau DTO jong ka West Jantia Hills Ïadei bat ka baikali namar kumbang ngila hagini kisni ke Jingkiew jong ka baikali balalong sepalat wat pai baru tentang umsenut soban mi na ying ban lek don kam namar balai kala kiu pelat ni ke baikali tukumta ngi ne galiang jong keseng hadin ba ngila yo ke Jing Ujor ke Jing Ut na pai ba menta kesni ngila ikendu yo DTO hakaban akjos ni bat penhiar ya ke Jingkiew jong kali jong ka baikali namar kumbalong hakini ki sngi kisnem baladam ka baikali so example kum baki sim san pheu dengka hanrei menta kala po chika chispa bat ka bagi sai sim pra pheu ko po chispa san pheu bat ka bagi sai sim chispa ko po chispa pheu kani kalong ka kata sikadai ya ki paiba tiba lek beban bat khamtam kunjuro ya di kena school mar kum mensua kena school ki sai sim bai kali kalong siteng dor mo to kumta ni ne kaliang jong keseng ni kerpar ro ya ki association ya ki driver kali bakin ya perkhat lem khnang ba upai ba unom yap ho ni kaliang jong keseng nim persa ke Jingkiew ke baikali namar balai ngitip ba ke Jingkiew company ke Jingkiew jong ka spare part kali hendrai kidai ban akjos hakata kom khnang ba upai ba unom yap ban ngikir part ya ki driver ya association joki bakin ya perkhat lang bakin ya akjos lang khnang bakin bangin ya imlak tanggata ai tak boleh sebut Seng kalau supervisor jong ke FPGP lawan kedua di DTO Ïadei bat ka Jingkiew jongki baikali betul ru ke Jing sim kabu nagaliang jongki driver bakamai oi ni smutho belah entan ba ladon ke Jingkiew kompriang ladon ke Jingkiew kitiar kali bat driver ki haban berkiu ke baikali hendai la haban yesong arngut dan langut ko kali bakila sim mi kedor double hadu mentaru bala passenger bakila yo ban tap passenger kumba kicuyo hi ban tap ndrai wadi kedor kedang simpat kumba ki sim ngene ke por lockdown dan tagadaw ngila ban bandi kenduk DTO man ngila jong DTO ru ula kular banikdan baru SP baru DC ban ya adjust si kedor kenang ba ki driver kinom yap bat ki passenger basong keliru kinom yap berkanam don berkanton kejingnya skutu jingmun hapde nong song kali baru nonya kali kena bukan lain bermi kena nak buat jingnya kena iwai den hebut bat nagaliang jong DTO lah keluar baru Jingkiew ban ya kenang ba ke borok kenjai be apa deng ki driver ber ki pai ba tai